The 188th death anniversary of Khasi freedom fighter Thirat Singh Siem was observed today, the 17th of July 2023, at various locations across the Khasi Hills. In Shillong, various pressure groups that include the Khasi Students' Union, the Hindu Trip Integrated Territorial Organization, HITO, the Hindu Trip National Youth Front. Speaking during the event, the leaders of the pressure groups lauded the effort and fighting spirit of the CM of Hima Nongklao, Thirat Singh Siem, who sacrificed his life by leading the Khasi troops and supporters against the British forces. The leaders also inspired the youth of the Khasi and Jaintia communities to come forward and gather their courage to fight against evil forces that may cloud society's well-being. Acting CM lagi translate kasih CM lah mana? Nama rakyat itu dustur jungi way lalong CM muncul CM lah mana? Kata kata kijing thamba, kata kata kijing temarau, ya keriti sensyar, jong jai benuhi nyok terap balong kerpang. Nalo bakalong ripat kalong kerpang. Bat kata kata kecingi cengai ke Indian Union bakumno bantemarau ya kani jai benuhi ya kaba kami sim latare ban yaso na du sa pinyo so pra da kamon balailoi bat kaya bu penban ka kendon jong standstill agreement gabong ba ni yaso ka tum kendon jong annex agreement arsnam hadin arsnam min sarai lailoi arsnam palkot la thom da gabor penyel apelong mong India ini tengihun kum kisama bing long mong India kenapa dia syai ketin kenapa dia kubur bahoy nem ngai ni asulong kita kinong India. Kena ngiladon menta hana kejeli ba jonggar India kamlele koi dia kata tangba ko sarkar India buram ya kejisno kujongi pengipan KLP buram kena hadu menta pimlala ban buram ni kato lasna rakai MRS siru laidau bahap panamen piong ba happy no uranium Nyuma katkum ka instrument of accession ka annex agreement uranium mungde ujung pi watpat balance ta watpat jorong kti ya ka benda ka ba pimpat yasha ya dulu watpat turput lada nyimpat yasha ya dulu dala yasha ya dulu tagin sepen baik aku nukur kom kat siapa phai dap dak jing kembor dang kendiap sengi dang yang gini benai waladap piong menora saya UCC banjak apan kut lu kajengim hajing bendi hingti pokari Bangladesh kan mau pakai sarkar fareng atau kepuat naik kedoli kiwan rongkli spok kebri nyok terap kejongi bang ba kajing penbi bandong syak panti surok bandon kata kajing dari kebajan bat kum tak andai andala jeli kata kesurok sedang bentombor sedang berpeni ya kata ka jinglong ko jungki nam taban nyen bertombor ya ka chat pengri nyotrat pa ko isnodan bak pangiran don kubu ne suim wa sengrang baka nak hendau ka siap jong beri trap lakha yu bat layang ramba banyak kon persa ya kita kis supai fareng kibadon laki tok kuman bat kum ta ter handai ni sorong bakum ka chat penriu kata ka jinglong kerpang ka jongi kam tam ka jingslor ka jinglan di cuki sipai jung terus sengro tu kopor kat hadu pa ka sarkar phareng hapan pendam terong benta ka dau ba jong ka jai penriu upa iem Thirat Singh ulere yele lay khun sha thnang ba ka sarkar nong wei kanumla monwan sansar hapo upo tu sam jong ko bri nyok tra tengiru kumju milih ben buat ya ka din ti din kejat jong pa ip Thirat Singh nang ne sikmat bangidon kam banja telino kawai namar nilai na kapor bun ke jingsha keno kentho kinong yalam bat kikun hon ba pher apo gabri nyong trep lada long kumno ru lading isha kentho watnom sngap ladang dei hudo osnam la jong henrei kawai pat ladang wei pat
unong way la ni ubar jala umutวันกันนอกกันทอกอยากจะเป็นเรียวจังงีงาองเยพีกี่คนสำลาตอนลงที่บันไลแค่วัดน้ำอายไปกินเบนเป็นหาบชากับเน็ตยองกีชามาดันชาบกินเยอะเป็นเบนยังงีกี่คนสำลาจงกบรีนโยกเตรบกตากระดีก็กลัวก็ไม่ใช่